Siyabonga kakhulu Pastor Delthuba sicele umfoka fulani umenziwa umhlahla bake bathi ubulisa amen khona amen khona amen ngibanga abantu abangangabo abalapha bake bazabulisa velani sebancane ngegama lenkosi asesacula ke sishumayele ithane izandla zethu wonke umuntu onesandla zithi izandla zethu Glory to Jesus. sinikwa isandla sithandazo siphiwe Hallelujah. igama lenkosi singabulisa Haleluya. Amen. Ndibulisa umoya ngcwele phakathi kwethu, ndibulisa ibandla lonke egameni lenkosi Yesu. Ndingokwamenziwa ke mna usebenzela igama, ndizalwa ngapha eLady Free and sindisiwe ke ngixolelwe izono, ndachola nami nguYesu ngelinelanga. Ndiyabulela ukuba nani namhlanje. Amen. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Amen. Asithathe ithuba sibulise utata, sibulise omama, abantu abatsha nomdongo okhoyo egameni likaYesu. Amen. Ndikwakwafulani ngifani sindisiwe xola izono ndizalwa kudolophu esekuthatha. Siyabulela kakhulu Yesu oye wasithwala sizoba phakathi kwenu egameni lenkosi Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Thathe ithuba libulise emkhonweni benkosi, ndibulise kutata, otata bonke, omama, osisi, obhuti, abantwana ngehla igama lenkosi Yesu. Hallelujah. Ndikwakwamthu wesifani, ndingunhlahla igama. Hallelujah. Ndiyazalwa edutywa. Hallelujah. Okubalulekileyo nokuhle. Hallelujah. Ndisindisiwe. Hallelujah. Xola izono ndiyezula ngenye imini. Hallelujah. Nam ndenzelwe inceba. Hallelujah. Athi ohlabela besingafanelwanga luthando lungaka. Hallelujah. Ndenzelwe inceba ke nam. Hallelujah. Egameni likaYesu. Amen. Siyabulela bathandekayo, ngicela siyezwe lenkosi straight incwadi kaJohn chapter 5. Yohane chapter 5 verse number 24 yedwa. Incwadi yamaRoma chapter 5 verse 1 and 2. Ngenzelwe inceba nje ngifumene ubusa endiphiwe igama elisha enangikuthandi ngenzelwe inceba nje ngifumene endiphiwe ngikuthandiwe mina ake sithi izandla zethu sindisiwe ikhaya lami lokuzalwa liselusikisiki ngumntwana kaThixo namamkela uYesu waba yinkosi nomsindisi wempilo yami indoda ejadileyo ngumntwana kaThixo. Amen khona. Kumnandi kakhulu ukusindiswa ukusindiswa kumnandi ngendlela engumangaliso. Abantu abaninzi ukusindiswa bakwenza nzima kanokusindiswa kulula ngoba xa usindisiwe uyaprovidwa, awuphili ngawakho amandla, unikwa amandla okuphila impilo yokukhonza uThixo. Amen khona. Now ndifuna ke sifunde lamazwi ngokukhawuleza. John chapter number 5 verse number 24 apha esiXhoseni esitsha nesidala ungasifunda sibe sesifunda ke incwadi yamaRoma chapter 5 verse number 1 no 2 yagama lenkosi. Siyakholwa balusuku lokuqala elikusasa sizawuba nesound engcono. Amen khona. Sasa siba nesound engcono, sizawufika early. Igama lenkosi malibongwe. Sibamema abantu nobaba kwilokishi ezingathi zivutana, sizabazamela itransport. Amen khona. Amen khona. Ngabe umuntu othi ufika intona ndabepha itransport. Igama lenkosi malibongwe.
transport izaba khona. Aba ungabikho umuntu ophuma apha engena transport kanti uyakude. Amen ukhona. Sizamhoya ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Cela ke siwafundela amazwi verse number 24. Ngoba ke sinesilungu zodwa. Ndawufunda verse 24. Ncwadi kaYohane chapter 5 verse 24. Verse 24. Dikuni nene lo wavayo amazwi am abe ekholo kulowo undithumileyo unobomi obungunaphakade. Yena akayi kugwetywa nokugwetywa kuba selephumile ekufeni wangena ebomini. Isithosa esidala sithini into? Yes. Inene ithi kuni lowo ulivayo ilizwi lawo. Yasithanda isithosa esidala la nene uphindiwe. Kwesi sitsha uthiwe kakanye. La nene utshiwo kabini ba inene. Ukuthi lo muntu uyafunga. Futhi ukufunga kwakhe ufunga enyanisile. Inene athi sechilo aphinde athi inene. Umuntu angathola nto uthi ukuthi ngeke ayijike lento ayithetha. kuYesu ke lo uthetha lamazwi efungela abantu. Apha kwivesi engasentla uYesu uthetha ngoba ukuze bonke abantu bamhlonele unyana njengoba behlonela uyise. Athi ke lo ungamhloneli unyana akamhloneli noyise. Ivela apha lento ka inene. Ukuthi uYesu abantu abadelele unyana automatically bamdelele uyise. Na uYesu ke uvela apho evela efungela abantu. Kawufundeke. Inene Ngizolibonga Nkosi yami. Elakho ngizolibonga ngizolibonga Nkosi yami. Elakho uYesu ke uthi inene ndithi kuni. Funda bra. inene ithi kuni lowo ulivayo. Lo uva izwi lam. Inene umuntu olivayo ilizwi lam. Akholwe ngulowo akholwe ngondithumileyo. Uthetha lamazwi uYesu esenyameni yakhe ekwisimo somuntu. Uthetha lamazwi engekho kwiform yakhe yobuthixo kodwa ngumuntu othunyiweyo. Umenze ngomthunywa akamanga njengomntu ozenzela into yakhe. uYesu ndithi apha ume njengomprofeti okanye njengomshumayeli ome phambi kwebakhe ethunyiwe edlulisa into ayithunyiweyo. Uthi kwaba bammamele inene madoda inene ndithi kuni lo uva amazwi ami akholwe angakholwa kum. Ngoba ngesikhathi ekhuluma ukwiform yabantu
abazumbona, kusasa abazumbona. Tomorrow Yesu uzobe ngekho kule meko akuyo na akakwazi ukubabophelela kuye. Uthi nene, oh my God, alibonge igama lenkosi. Nene, ndithi kuni luwafayo amazwi endiwathethayo, akholwe ngondithumileyo. Ngoba njengoba ndime apha nje andinamandla, kodwa ndithumileyo unamandla. uYesu uthetha encike kuyise, ubomi ubuthola kuyise, na ubakonekta nalo umnika ubomi. Lowafayo amazwi njengomthunywa. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Yona ngeBhayibheli ingatshoyo uba lubhamaso abashumayeli luqalekisiwe. Kodwa ngeBhayibheli lubeka ithemba lakhe. Ubeka ithemba lakhe emthini, uyena oqalekisiweyo. Na uJesu akakwazi ukubenza babeka ithemba kuye ukuyifoma umuntu. Akakwazi uJesu angeke angene ethuneni, angeke ahamba kodwa athi mabalo wena uya-understanda njengomuntu ababili isizole abeke ithemba lamthini uqalekisiwe, because ukukholwa kukuthembela, ukukholwa kukuqiniseka ukuba le nto ayithembayo sofingabikho kusasa. Ukukholwa kukubambelela entweni oyaziyo uba le igunaphakade, ukuyayithandaza le nto uyayithandaza for good, nalapha kwentweni izobe isakhona. uJesu akakwazi ukuthi makathenjwe ekwifomu yenyama. Awefayo amazwi am awefe, atakudebukuwefa, akholwa ndithumileyo, lowo ke unobomi obukunaphakade. Uthi ine izokwenzeka le nto. Bazalwane, le nto izokwenzeka. Uqala ngokufunga, engekayithethi le nto izokwenzeka kwaba bantu. Uqala funge athi nene. Luwefayo yonke into ezokwenzeka elayifini yakho iqale kuveni. Yonke into ezawutshintsha ubomi bakho yinto oyivileyo. Abanye bathanda ukufa konakala ubomi babo because into oyivile can destroy you, into oyivile can kill you, but into oyivile ingakwazi uphinde uphile. Hayi into oyibonileyo oyivileyo, hayi into oyibonayo, kodwa into oyivayo ingaba yingozi. Into oyivileyo ingaba kukuphila. Lona nje iBhayibheli lithi ukukholwa kungena ngokufa, hayi ukufa noba yintoni. Izwi uthe xa ikholwa, xa ilifa, uthe xa ilifa wakholwa ngothume mna unobomi. Oh yes Lord Jesus. Utohlabelelayo uyabasebenzela abalikholwayo, hayi abalishumayelayo, kodwa abalikholwayo uyabasebenzela. Akholwe, alive, akholwe, alive, edlule kulo mcebo
asilungiselelayo ngalo akholwe. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Ngawukafunde uJohn chapter number 20. Verse number 21. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Sengiyakholwa futhi ngiyasho ngiyama isonze ifana liyangena Oh, Jesus. lafika kimina ngo-1994 ngidakiwe ngingena khona etenteni utshwala bugcwele inhloko lefanayo lefana ngakholwa ngakholwa kuJesu ayithuma babeme phambi kwami ngakholwa kuJesu. It was 1994 wajone elolizwi endalikholwa ngalo nyaka linamandla liyasebenza libukhali akotraks ngatsiba kulo inene akabufebe bungatsiba kulo inene alikoja Yesu Yesu waituye huyise wayeti mama kwa huyise wako pina situye huye ti mama kule kutu na mawe from us wakuya gawe kulitada wakishu ukufedona wakuyana wake banakwechwa wenga makolwa ku Yesu abana kukwechwa ukinene sonke sinyisindo siyafree sonke sinyisindo siyaphelelwa kodwa lake limekuse mbephakade Okholwayo nokunokubuda phakathi ayo hamba inkawe kokholwayo ayo hamba kubaprofethi kokholwayo hayi madoda hamba kwizinto zabantu kokholwayo alive kufuneka ulive funeke ulive likunike Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isulake ulive nokukwesiphisipho ulive Batabadu sofile akontu ngabasasizakala ko yakaba buprofetu anabantu akontu ngabasalunga lakufika Jesus. Yes Jesus. Impilo yokutingiswi impilo yokutayilungiswa ngenyimbo bakutingiswi Jesus.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tukapasalaka utorushana shangene ayikupeka basaluka baprofeti na baprofeti matipilo ya kuichenje yoshani njalo usamijela sonke ulungiseke njela sonke upeke kwa makona mafayo yopelismusiso zimuyizito sibe njalo peke sinyangeni ngemali yako zimuyizito se njalo tagababikoni jona manja Isulaka Agani na kumukho Can give you Hallelujah. No. Nika producer mzuri Isulaka Oh, Jesus. Isulaka Isulaka Inhliziyo yami langibonisu ukwethuka kwami ngaze fuma isono ekolkota isula sabi inhliziyo yami lona isula shaba inhliziyo langibonisa ukwethuka kwami Jesu langibonisa ukwethuka kwami asengazifuma isono zami asifuma Inhliziyo yami lona Yesu lahlaba inhliziyo angibonisa ukwethuka kwami angibonisa ukwethuka asengazifuma isono zami asengazifuma isono zami usifumiso sakho apewa sifumiso sakhe ulilungisa ukuba mfolele yomabula lumntu uyakolelwa sifezonisi yekumusogada yekumusogada
bibotshiwe bayaphila abantu benendlela yonke yemali bathi imiphefumulo ibotshiwe abantu batransipotwa zinhle babe nemizi emihle kodwa imiphefumulo yabo ibotshiwe abantu babasepalamente babe ngomongameli kodwa imiphefumulo ibophekile ukhona okhululayo ukhona namandla akhulula imiphefumulo yabantu ukhona sanejoy ukhona sanenkolo enhliziyweni yabantu igama lakhe nguJesu sizokhanfasela yena sizokhanfasela uyesu sizokhanfasela ibhasa brekeshuli sizokhanfasela ikingdom yakhe sizobisela abantu ukhona usuku emekusebephakade ukhona ukumkade abusazela abakenda kobubukumkani befa izwi lakhe bakholwe ngowamthumayo Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wafika kuthi. Wafika kuthi. Yasifana nabantu bonke abaphila beboka. Nathi sasifana nabantu abanqanyiweyo kunamazwi akhulunywa phesibethu babasizanayo ngenxa yesenzo sethu nasekuhlaleni ukuhlupha kwethu abantu kwakungekho othi inkosi kusikelele mntanam kodwa mhlaba ufika ujesu wafika ikhatapila wafika ivoza amadoda wafika umsiso bomi wafika wayekhona hlazana umuntu edalwa wafika unakho ukushintsha isimo esingena kutshintsha mntu asibambe igitsa ukwazi ukubamba itrakdila ukwazi ukubamba lo utshaya amaflax asanikele ubomi bakhe kwisito sembi wafika namandla sefizi lakhe izwi lakhe linika ubomi izwi lakhe liyakhulula izwi lakhe liza nejoy izwi lakhe linika ithemba izwi lakhe liyamvusa ofileyo yaphila ohlakele nezwi Hallelujah! Yes. Yokuhlakele nezwi indlela besibuka ngayo esijongele phansi kodwa kudibana nelizwi kuba ne-confidence inzekazi eyayinekhomo legazi ivalele endlini yodwa ingabonani nabantu kodwa yeva uba kuzawudlula uyesu kule ndawo intokazi yayinuka ithemo legazi abantu bengahlangani nayo ngenxa yesimo sayo yayidleke konke amagqirha nakwaprofeti kodwa yasayiphelele imali yayingahamba endawo zonke yahamba abathandazayo yahamba abahlisa imithi bathi imeko yayo ifibhable yanyukela abanyukela esikabiva ukuthi kuzawuhamba uyesu kodwa yathe enhliziyweni yayo abandithanda bamba phetha ngubo yakhe yokusinda abasisifo haleluya ukhona namandla ukhona mehlulayo ukhona mehlulayo ukhona nami lapho abantu besithi uphelile ngawo
lapho nawe usibona uba kuphelile ngawo, lapho nawe sewuvuka impilo yakho uthi kuphelile ngawe kule ndawo. Abanye baphatha intaba basibulale, mina ndizawuthi kungasibulali akungapheli ngawe. Ukhona namandla, ukhona ngakukhulisa kwasisimo esikhumbulayo, ukhona nako ukhumbula amanzi abeyiwayo. Igama lakho wefile amakwa, baphefile abantu, bawuprofethile abantu, bathethile abantu, bakudiscouragile abantu, bakhulumile abantu. Akukhona ongakhulumisi libe linye. Ukhona okhuluma kube kanye, ukhumbula isimo somuntu. Ukhona wathetha nathi, asitsho isimo, isonamesana, bantu basemosayipeli, impela. Yayiphilisa i-AIDS, yayiphilisa i-cancer, yayiphilisa i-AIDS, yayiphilisa i-cancer, yasehlula izifo. Alinameko likabaswile, ikhuluma ngelizwi. Yafika iBhayibhile ithi inene njengophila nje usethwini, awungeni Jesu usethwini ukwilayini yabantu abayemgwebeni. But if you hear the word of God and believe, you hear the word of God and believe his Father, right now your life will never be the same again. Uyakhutshwa kwilayini, uyakhutshwa kwityhu, uyamanyamaza ukwekusasa, uyakhutshwa kwityhu kwabeliva. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Don't get what else. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Andikhulumi ngenkawa, andikhulumi ngesondo, andikhulumi ngafethi nabefundisi, khuluma ngoJesu. Umuntu uyabehlula omunye umuntu, umuntu ngeke amsize omunye umuntu. Umuntu ngeke abelusizo omunye umuntu. Uthi ukhona umuntu wakhethayo, athebe uNkulunkulu bakhe, wanziwa wafana nabantu. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. You believe izinto ezikhulunywa ngabantu, kodwa you believe ilizwi lakhe. Isikhathi esininzi wena ukholelwa kakhulu into ezikhulunywa ngabantu kwesikhulunywa yakho, kodwa ukholwa into ekhulunywa ngumdali wakho. Zonke izinto ezitshelwa ngabantu uma ngazo ukapitaliza nazo, uthini uNkulunkulu kwakhe impilo. Izinto ezikhulunywa ngabantu ababili bakho zingakudiscourage, izinto ezikhulunywa ngabantu ababili bakho zingakubisa ubomi bakho, kanti into ekhulunywa nguNkulunkulu. Ukholwe, ukholwe. Now verse 21, chapter 20, waphinda uYesu wathi kubo, uxolo malibe nami njengokuba ubawo andithumileyo mina, nani ke ndiyanithuma. Yona lento singakwaziyo ukuthi sikholweni,
sithi kholwani udume thina ngoba siyithatha kuJesu ongazange athi ebantwini makukholwe yena. Mawukholwa umprofeti nokukholwa umpostile onaye, ungamkholwa uYesu, kusasa umuntu uyafa umncwaba, kusho ukuthi kusasa ithemba lakho lizaphela. I know the Lord will make a way for me. Oh yes, I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. Oh yes, if I live the holy life, shine the road and do the right. I know the Lord, I know the Lord will make a way for me. Lokufika kwisimo esikugqiba amandla usibone usemgodini. If you put your trust in the Lord, you will sing this song. I know the Lord. I know the same godin. Also I know the Lord will make a way. Oh, hayilishwa lo muntu obeka ithemba lakhe empilweni. Uma ingena kwisimo esithile, abantu abathembile ababikho eduze kwakhe. Those who trust in the Lord, even in the pits, the Lord is there. Even in the fire, the Lord is there. Amadoda anayikhona eBhabheli athi nobehokhiswa umlilo. They know ubani abamthembile akabalesimo abefundisa kokuguleni kwakho ulala wedwa empetheni wasehlela. But those who trust in the Lord, inkosi ilale eduze kwabo nasesibhedlela nasebeni wakhe. Yes, Lord. Ikababa methembayo makhombozingo bathi nasekufeni kwami usube nami ngoba bayamazi indoda ekhelene nokufa, indoda efuke ethuneni. There is a man, his name is Jesus. There is a man, his name is Jesus. When you don't preach, when you go through the fire, Jesus is there. You'll never be alone. Lord, if I tsunami, I call your body to me now. Put the trust in the Lord. Jesus is the man. Over the ungamthemba isonto lakho, ungamthemba umfundisi wakho, ungamthemba umprofeti wakho. Maningi esifunda ngabe eBhayibhelini sinyathela phakathi kwabo namhlanje. Usuthi abaprofeti bakhona namhlanje, kusasa bekho. Usuthi abapostoli bakhona namhlanje, kusasa bafe bakho. Apostoli Paulos umpostoli omkhulu wasuma ivalele kaThixo wafusa abafileyo, kodwa wafika igasa lokufa wahlula naye. But Jesus is the same yesterday, tomorrow, today and tomorrow, forever. Jesus, Jesus, Jesus.
Letha khona amathambo emathuneni. Bonke abantu abathuna ukuthi bomhlabeni asekhona amathambo emathuneni. Kodwa yonke indoda yakhona uNkulunkulu yavuka nethambo layo. Indoda engasaliboni ukubola. Bonke abantu babola. Kodwa uJesu namandla ababola. Amakhosi anqulwa namhlanje. Ahlele esihlalweni samanye amakhosi. uNkulunkulu abakhonza namhlanje bahleli phezu kwamanye uNkulunkulu. Kodwa uJesu namandla. uJesu ophilayo. uJesu ongamlandela. uJesu ongamethemba. Walala ethuneni. Wavuka ngosuku wavuka nenyama zakhe. Wavuka namathambo akhe. Uyaphila. Ungamethemba. Wamfowethu ungamethemba. Mama wami ungamethemba. Ungamethemba kwisifo sakho. Ababhalileyo dokotela bathi soze sanyangeka. Namhlanje uzokubelela. Ukuba futhi ndayithetha naye. Uphilisa zonke izifo zethu. Uyoxolela ubukhwenya bethu. Uphilisa zonke izifo zethu. Hallelujah. Jesus. Amanafayo. Uthwana wabekawe. Nathi wana wabekawe. Jesus. Amanafayo. Nobona bona faka. Jesus. Utanamke ndanithuma. Oh, Ndanithuma. Jesus. Jesus. Njengoba sithuliwe nje ungasikholwa subheliva kuthi believe kuKristu lona tesikholwa yena. Jesus. Jesus. Andinakho okwanele ngizomnika sengiyathandaza nobome obula phakathi okholwayo nobome obula phakathi. Abantu bayaphila babanje babonakala ngathi babonwabile kodwa deep down emphefumulweni yabo bayopha. Ayikho into engakwenza bemnandi benejoy. Izono ngazidla utshintshanisa abafana utshintshanisa amadoda usele uhlobo yonke yotshwala uchaye onke ama-drugs atshayayo. You never get joy in your life. Yake igcwalisa igap onayo, igap yokungabi naNkulunkulu, igap yokungevani noThixo, igap isityala onayo, umvandedwa ophila everyday nawo uvuka ulala nawo ukuba wena awumazi uNkulunkulu and your days are numbered. Lokhu kufuna nekhala kuba xa bebhubha bethontelana besiwa nemoto betshayiswa simoto bebhubhele esibhedlela kukuvalela ubetha lithi nemiyeza uyawuthini bomhla uNkulunkulu ebisa lo mphefumulo wakho nokunceda ngantoni na ukulisusa lelizwe ulahlekelwe umphefumulo wakho. Vala amehlo ethu phambi kweNkosi, sime ngeenyawo phambi kweNkosi. Siwavala amehlo wethu, funa sonke sizawuthandaza tulele ilizwi likaThixo phambi kokuba uBrother Fulani azothandaza. Kodwa ndifuna sonke ibe ngulowo akonekte umphefumulo wakhe kumyalezo namhlanje. Izwi lakhe liyaphila. Ungamkholwa uYesu namhlanje, ungamethemba nokuba ngabe uyalabalaba, umethemba ungamethemba kodwa namhlanje singaxolela izono zakho. Ungasuka ubutyala ogijima nabo mntaka baba baphangela nabo uthi seyifumene imali kodwa ungakuthola ukuthula, uthi sewusityile izinto zeliyolo zelilizwe kodwa ungayithola injabulo. Namhlanje ebusuku khona into ongayifumana noba usekhaya
namshula ngendlela. Hallelujah. Dadewethu mama wami mfowethu akufelwa ngaphandle kukaThixo. Ukhona uThixo namandla, khona uYesu ophilayo, khona umsindisi wempilo yabantu, ukhona umkhululi, khona umkhululi. Uyihambile into oyihambileyo, uyilahlile imali yakho, kodwa ima isahlala nawe namhlanje. Ukhona okhululayo. Ake sithandaze, sinomlomo uthandaze, semntana Fulani uzothandaza nabantu ngegama lenkosi. Yes, Jesus, Baba siyabulela, Thixo wakhona amandla onke. Siyabonga, siyabulela Jesu, siyabulela Yesu, siyabulela Nkosi yamandla, siyabulela, ndiyaphila, ndiyaphila, ndiyaphila. Izwi lakho linamandla, libukhali, ndiyaphila, ndiyaphila, ndiyaphila. Baba siyabonga, Baba siyabonga, Baba siyabonga, siyabonga Baba, ngegama likaYesu waseNazaretha. Aleluya, ibashiya abantu abenzangonke. Aleluya, ishilo umhlaba linganyakazisanga nasamazilpeu ligalalangile. Izwi lakho lifile, 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 lifile. Thank you, Jesus. Vala amehlo lakho, siyabathandaza. Izwi lakhe liyabagibula abantu, izwi lakhe liyabatshintsha abantu. Iimeko zabo zibaxakile, kodwa izwi likaThixo linamandla okutransforma. Ngale mini namhlanje sazothandaza, ndifuna abantu namhlanje abathi Nkosi nabo ubomi bami, nansi impilo yami ndixakile, nabo ubomi bami Nkosi. Izwi lakho malinditransforme, malibeke phakathi. Ubomi bami buphilile ngaphandle kwalo, kodwa Nkosi nabo ubomi bami, nabo ubomi bami uyalidinga izwi lakho. Ndikwazi ukugula abantu, Nkosi nabo ubomi bami. Phakamise isandla sakho, ngaphakathi senzele izinto kanikezelwa. Balintranform, balintranform, phakamise ingalo zakho. Ewe ningule, ningule, ewe liyaphila, andisemangcwabeni. Lisitsha, basibusisa, phakamise ingalo zakho. Balebisa phana phambili, sesiyathandaza. Lengelile isandla sakho, balekisa ngaphambili, siyathandaza. Linamandla, liyakhulula, likhulula ndiyana, likhulula iimpepho zabantu. Liyaphila, liyaphila, nasemazilpeu likhalelekile. Baleka siyathandaza, baleka siyathandaza. Linangaphakathi, liyaphuma phekileni, linangaphakathi ebantwini, liyaphuma kuthetheni, linangaphakathi ebantwini. Angangaphakathi, khawuleza siyathandaza. Angangaphakathi loo nto, angangaphakathi. Baleka, 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 baleka. Phakamise ingalo zakho, ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo. Okwesibini, umntu esingathandaza naye into ethi namhlanje Nkosi ibomi bobomi
abethakala angisifanga mna yansena insindiso ngaphakathi enhliziyweni yami unezinto unezinto ezindibethileyo izwi lakho Nkosi maliphinde nangaphakathi ikele izone zayo enotshelo ongeni izandla zakho sikuphumanise naba sikuthandazele nanothi Jesu ikele izone zayo Jesu ikele nabatshana wabo balekase ngaphambili sesiyathandaza njalo balekise ngaphambili Yesu ngiphethe izona zami zikuBesu angisasindiswanga Yesu ngiphethe Yesu esilakho mandakaphana eshonda likapashata Sinale zakhe ebesebenza kathatha lamazwi athi besijabulele ngibonga izwi lakhe linamandla izwi lakhe liyaphila ngiyabulela ngale liphilile beyilathi impilo yami Nkosi ngiyabulela Yesu namhlanje ngizofuna ukuba Yesu ngiyalidinga nalibeka phakathi Yesu khona lisone khona lamatshana wami ngiyakhabalika Yesu yaseNazaretha Nkosi Yesu ngiyamkela ngiyena nhliziyo yami ngiyakhabalika Yesu yaseNazaretha khona sonke sithandaze Baba wethu namandla Baba wethu ngele Father, we thank you. In Jesus' mighty name, we glorify your name. Thank you. Sivala amehlo kanjalo. Uma khona umuntu lapha endlini. Yena lo muntu zange wasindiswa. Zange wamamkela Yesu. Lo muntu lo uthi mina ngisindiswanga. Ngoba ndingafa namhlanje. Ngeke ngimpone inkosi yami. uJesu makancede ndifuna umkele Yesu uma khona lo muntu othole angaphakamisa izandla zakhe kule ndawo kuyo sithandaze naye umuntu ethi uJesu makabe ngaphakathi enhliziyweni yami sesiyafana ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo cela sibeke izandla zethu sizofala ngoku sivala amehlo ethu Baba siyabulela kakhulu sibonge izwi lakho enyanisweni lungumlilo nyanisweni unamandla okukhulula abantu ubakhulule namhlanje intombi yanyana wabantu Baba yethandile nalapho engqele fikela khona siyakhalela uba ungahlangula abantu abalethu onamandla abasiyabulela libaphilisi labagulayo libancedi labafayo Baba wethu onamandla libakhulula abantu ekucinezelweni
namandla omnyama abaletha ngcwele. Father, we thank you ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo. Siyabonga kakhulu Nkosi yamakhosi ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. We thank you. Ngoba senze ufefe bathandekayo. So by 5:30 siyangena. Amen ukhona. Wonke umuntu okhoyo